دما خوش ببینرین هیجا ایرو دوی مجدار 2021 روژان روژا سیشمی بویا رو گشتانین هری سرکی و هری بالکشین کل سرانسری جهانی رو دانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. ولی جارکن دما خوش ببینرین هیجا دناوا 20 سالین درباز بوده چکدارین طالبان به ایرش او تقینان هر افغانستان وکی مترسیا هری مزند هاتن دیتن جه پازدی تباخی و ایدی تفجار طالبان ولات خستیا کنترول خوالی دیسان لولات آرامی پیک نهاتیه ایرو جاره کردن لپایتخت کابل ایرش او تقیم پیک هاتن ده انجام ده بیتری 19 کسان مرن او 5 بریندار بون حتی نها اف ایرش جه آلیه که و پیک هاتیه جی نایزانین. لناوندا پایتخت افغانستان کابل جارکدن دنگ تقین و گلیان هبو. لگوری آگاهیان دسپیکی ده انجام تقینا لنیزی نخوشخانه که لشکری پیک هاتی ده 19 کس مرن و 5 کس جبرین داربون. جبردف که طالبان یا کوالات کنترول دکه بیلال کریمی ج آژانسا آلمانیا ده پا آره پشت راست گر کل پایتخت ایرش که پیک هاتیه. بردف که وزارت کار نافخوایی جید داخویانی خویا لسر تویتر ده دیار کر کو یکینه تایبت لحرمی هاتنه بجه کرن و لیکولین جی دوام دیکه. ده هندی منین کو ده دما بویر ده هاتنه کشاندن و لحرمی لسر مدیا جواکی هاتنه پاروکرن ده لسر پایتخت دومان بلنده به. روزنامه‌گرین هرمی را گهاندن کو پشتی تقین دنگ چکان هاتیه. حتی نها تکسک بر پرسیاریا ایرشه لخونه گرتیه. طالبانی 15 طباقه لافغانستان دستهلاتداری خسته دستی خواه. ارتش و هیزم پولیس هاتن بلاف کرن و نونرین حکومت رویان درو. جعالی دم و طالبان اسلامی جی راگهاند کوان پشتی دست سرکرن آولاد دمکه کن حکومت آوا کریه. لی به دستهلاتداریا طالبانی را پرزگریکا اولهیه لولیت زیده بو. چتین داعش دناوا دمین داویه ده بر پرسیاریا دو ایریشین مزگفتان که بدهان کس دیده هاتنه کشتن گرد سرخواه. بلهر داخوازا کرینا بالافرین F-16 دولتا ترکیه لامریکا بویا سدما نرازی بونان پشتی هشاریا وطویا اندامین مجلسا نونران دنگی لدیجی داخوازا دولتا ترکیه بلندتر دبه چلو یک اندامین دن نامه وزیر کارین در و آنتونی بلینکن را شاندن و دجبری آخواه لهمبری داخوازا اردوغان آنین زمان وزیر کاری در و یه بری مایک پومپیو جی حوالدان فروتنا بالافرین جبو دولتا ترکیه وکه دش قانونی بناف کرد. شef rejima Türk Erdoğan piştî hevdîtina li gel serokê Amerîkayê Joe Biden a civîna Gebîstan iddia kir ku wan di mijara kirîna balafirên F-16 de helwesteke neyînî nedîtine. Erdoğan bi vê yekê xwest bêje Amerîka wê daxwaza wan bicêbîne. Lê siyaseta Washington li dijî vê yekê ku serokê welat Joe Biden daxwaza Tirkiya kirîna çil balafirên F-16 û nûjekirina yên berê erê bike. Bi taybet ji Meclisa Nûneran û Kongres. Herî dawî komek ji endamên Meclisa Nûneran name ji bo Wezîrê Karê Derve Antony Blinken şandin û li dijî firotina balafirên F-16 derketin. Ji Demokrat û Komargeran 41 parlamenter îmzaya xwe avêtine binê nameyê. Di nameyê de tê bibîrxistin ku ji ber kirîna moşekên S-400 ji Rûsyayê ceza li Tirkiye hatiye birîn û wiha dewam dike.
درو شهیده نرخاندنا داخوازا ترکیه جی شاشه به تایبەت نها ترکیه پەیوەندیان خەین لەشکری لەگەڵ رووسیای بەهێز دکە لەو ما پێویستە هەلوەستا مەزەلال بە ئەشکەرەیەک و ئەردوغان حکوومەتاوی قانونên ئەمریکا و پیوانên ناتۆیê bin pêkirine ji ber wê lazim e Erdogan hesabê bide. Parlamenterê Komarger Gas Biryakis jî ku bixwe îmza avêtiye binê nameyê balkişan ser bin pêkirinên dewleta Tirk û wiha got ji rewşa Tirkiye xuya ku serokê wê Erdogan ê nijadperest ketiye pey xeyalên Osmaniyan û ev yek dihêlek û aramiya li herêmê were têkdan. President Biden destroyed 11,000 American jobs by canceling. Wezîrê Karê Derve Êberî Mike Pompeo jî li dijî daxwaza Tirkiya kirina balafirên F-16 helwest nîşanda. Pompeo anî ziman ku li şûna balafirên F-35 hewldana firotuna F-16 diş qanûniye. Pompeo mijarî ji televizyona Yunanî re nirxand wiha got divê hikûmeta Amerîkayê li gorî qanûnan tevbigere ez bawerim ku serok Biden wê wisa bike. Yani lazim e were zanîn ku hevkarekî NATO nabe bibe xwedî sistema parastina hewayî ya Rûsyayê. Mike Pompeo Tirkiye weke provokatîv binav kir û wiha got me her gavê Tirkiye hişyar kir ku ji gefên leşkerî û tevgerên dagirkeriyê dûr bikeve. Bulgaristanê bi hinceta koçberiya zêde derdora 305 leşker şandin snorê Tirkiye, Wezîrê Parastinê Georgia Panyatov jî diyar kir ku ji doh ve ji bo piştgiriya bi polîsên sînorê wan leşker şandine ber snorê Tirkiye Bulgarya. Panyatov ji televizyona BTV re axivî o ragand ku 305 leşkerî bi sinor ve hatine şandin. Li gorî Wezareta Karîn Hundirîn ya ji meha çilê heta meha îlonê piraniya wan ji Efxanistanê bêtirî 6500 koçber ji snorê Bulgaristanê derbas bûne. Li gorî heman dema sala 2020 koçberî bi 3 qatî zêde bûye. Snorê ji 259 kilometran bi têlhatiye girtin lê vê yekê jî nekarî pêşî li pêla koçberiyê bigire. Parlamentera Bulgaristanê ya meha tebaxê jî biryar dabû ku ji 400 heta 700 leşkerî bişîne ber snorê Yunanistan û Tirkiye. Bulgaristana ku endamekî Yekîtiya Ewropayê ye ti carî jimareke zêde ya penaberan qebûl nekir. Piraniya penaberên serlêdanê dikin biryara ku li benda bersivê bimînin û li benda bersivavî welatê bimînin. Di navbera Avustralya û Fransayê de aloziya keştiyên binav Kurd be piştî gotinên Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron yên derbarê Serokwezîrê Avustralya Scott Morrison alozî derbazî qonaxeke nû bûye. Morrison got wê rê nede ku kes bêrêzî û heqaretê li welatê wî bike. Li Romayê Avustralya û Fransa carekî din ji ber krîza keştiyên binav hatin pêşberî hev. Serokwezîrê Avustralya Scott Morrison piştî gotinên Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron yên derbarê wî de bertek nîşanda. Morrison diyar kir ku Avustralya di pêvajoya serêrastkirina têkiliyên xwe yên bi Fransayê re ye û wiha got. Di van rojên dawî de em gelek caran axivîn. Ez bawerim beriya ku em vegerin Avustralya em ê hinekî din baxibin. Macron di lûtgeya lîderên Gebîstan ya ku paytexta İtalya Romayê hat li darxistin da pirsên derbarê krîza keştiyên binavî yên navbera Parîs û Canberra da. Li ser pirsa gelo hûn difikirin ku Scott Morrison derew li wekiriye, Macron got ez nafikirim ez dizanim. Morrison ku îddiayên ku ew derewan dike red kir û diyar kir ku di xwarina meha hezîranê ya li qesra Elîza de ev mijar bi zelalî aniye ziman. Serokê Amerîkayê Joe Biden, Serokwezîrê İngilistanê Boris Johnson û Serokwezîrê Avustralya Scott Morrison bazdê îlonê peymana parastinê mihor kirin. Li gorî peymanê, Avustralya wê karibe bibe xwediyê heş keştiyên binavî yên enerjiya nukleerî. Her sê welatan îdia kirin ku armanca wan ji peymana binavê AUKUS peydakirina aramiyê li herêma Hînd Pasîfîkê ye. Di nava sala 2021 de yek ji kabûsên herî mezin yên bi ser cîhanê de hatî şawata daristanan bû de konferansa guhertina avhayê ya netwên yekbûyî de bêtirî 100 lîderan ji bo rawestandina tinebûna daristanan gaveke girîng avêtin
ده چارچوبه تکوشینا لدیش گوهرتنا افهوای ده زیدتری 100 سروکان سوزدان کو حتی سال 2003 ونداهیا دارستان و راوستینن جبوه که جی و 12 میلیارد دلار فینانسه کرنا گشتی او 7.2 میلیارد دلار جی و فینانسه کرنا سکتورین تایبت پیک بینن. د کنفرانسا 26 آ پیمانا چارچوه گوهرتنا آفهوای یا کوب 26 نتبین یک بویده بهتری 100 لیدران داخویانی لیدران آدارستان و بکار آنینا عردی امضا کرن. لگوری داخویانی لیدران سوز دانه که حتی سال 2030 و انداکرن آدارستانان و خرابونا عرد راوستینن و برواجی و باش بکن. لیدران هر وها سوز دانه که جبو وی ارمانج 12 میلیارد دلار جبو گشتی و 7.2 میلیارد دلار جی جبو فینانسه کرنا سکتورا تایبت بدن. جبو پراستن و لسکرنا و گراندنا دارستان و اکو سیستمین دن این بجایی به جهانینا پولیتیکین بازرگانیا نتویی یینکو پیشکفتنا دومدار پیش دخه و به پیشخستنا جیانا گندان را برخوادری زیده دکجی ده داخویانی ده جهی خواه گرده. ریبر پراتیکین دارستان جیهانی آ وقفا پاراستنا خوزایی آ جیهانی فرانس پریس دیار کرده. کجبارا وستاندنا تنبونا دارستانان پیدویه که بلزگینی سوزین هاتن داین ورن بجهانین اوها گوته. دارستان کاروبارین اکوسیستمی ین کجبو باشبونا مروف، آبوری و جواکی خودی باندوره که خطرناکه. لی شواتا لدارستانان به مزناهیه که مترسیدار دوام دکه. پریس دست نیشان کر که دوی حکومت بزیده کرنا بجداربونان بر پرسیاری و زلالی خباتین خوین جبو باشتر کرنا ریوه برنا عرد و دارستانان رابن. پرایس گوت امج حکومتان داخواز دکن که سوزین دارستان و کار آنینا آخه ین که ایرو هاتنا راگاندن با آرمان جین ازوری، دمکی و چارچوه که زلال آهاف پار تمام بکن. جبو به دست خستنا انجامین کویس بروژه که ارینی جخوازای رمسوگر بکه پراتیک گیرینگه. بلتوی همو زورو زحمتیان دمشن به روژانن لسریانن و بری وانجی لدولتین یکبوین آمریکای نه به هزاران کجبرین آمریکای ناوین توین خوشی و وستاندنه که زیده جی بری خودانه دولتین یکبوین آمریکای. کارونه که نیزی 30,000 کجبرین لباشور مکسیکای کتنه سر ریا آمریکایی. پشتی را وستاندنه که کن و نخوشیان ریا خواه دوماندن. گلک زاروکین کجبر ین دریده نخوش کتن جعالیه دی و باوین خواه هاتن هلگرتن. هن ریوین دناوا گرماهیه که زیده و شرط و مرجین خطرنک ده باش ده وگریان. کما امریکایا ناوندی گلک پرزگیریکین تندرستی و برینداران جه مشی جه راگهاندنه. کجبران حتی نها تپشتگیری جه حکمتین خوجهی لباشرین کو دیره درباز دبن ورنگرتنه. کجبر بریا هفته که جشارداریا تاپچولا جی درکتن. جبر پیواجوه سرلیدانین پنابری درنگ دینه مشانتن آرمانج دکن که خواه بگینن مکسیکو ستی دا که روشی پروتستو بکن. دناوه اندامین کاروان دا که پرانی جوان ولاتین امریکای ناوین و هایتینه زاروک، کال، پیر، جنین دوجانی، آسنگدار و اندامین جواتا لگبت جهنه که لولات خواه راستی گفمان خاطنه. کریزا سروک دولت رازگیری برازیلیای جاریو بولسونارو جی در بازی ایتالیای بو بولسونارو سردانا باجار ایتالیایی کو باپیر خوال جدایک بویا کر اف سردان راستی پروتست و چالاکیان هات. سروک دولت رازگیری برازیلیای جاریو بولسونارو جبو ورگرتنا همولاتین رومت
چو باجار ایتالیا کو باپیر وی لیجدایی بویه. دما کو رازگیرین تونتین لباجار به جوش او پیشوازی کرن کمک لدیشی وی به سلوگانا هم ولتی بونا دیکتاتوران تونیه چالکیه که پروتستوی دارخستن. لگوری نوچه روزنامه از گاردیان بولسونارو یکو بجداری لوتکه گبیستان یا لروما یا پایتخت ایتالیای بو پشتره چو هریما ونتو یا باجاری آنگولا ونتا. بولسونارو لباجاری کو باپیری وی لیشدایی بویه همولاتیا رومتی وارگرد. ده پروتستوین کو هفته بریا کو بولسونارو بکه و باجار ده دست پیکری ده لسر دیواران بولسونارو درکه و هات نویساندن. بولسونارو جبر شوازی خوی ریوبرنا ده پیواجویا کووید 19 ده لولات راستی رخنین تونتی. جبر بولسونارو پیواجویا بجدی نگرد و لدشی درزیلیدانی یه سنتو دخوازه که او جمرنا 600,000 کسیم به کووید 19 برپرسیار وردیتن. کشتنا روزنامه‌گران در روژاوا دادگاه لاهیدیه ج 1992 و لسرانسری جهانی بیتری 1400 روزنامه‌وان هاتنه کشتن به پروژه که کو ایرو لاهیه هاته پیک آنین تی خواستن کو بالی بکشنن لسر گلک کشتنین نه هاتنه رونی کرن او گریارین بی جزا هاتنه هشتن اف دوزجی و بقاسی 6 ماهان دوام بکه. لدادگاه لاهیا لهولندا جئیرو حتی 6 مهان و جنایتین روزنامه‌گران این ولاتین جدایین جهان پیک هاتن به نقاش کرن. به پروژه کوژ عالی روزنامه‌گرین سینورنناس، چاپمنیا آزاد آ سینورنناس و کمیته پاراستنا روزنامه‌گران و تیمشاندن دی خواستن کو بالی بکشنه سروی که کوپرانیا کشتنین روزنامه‌گران این لجهان نرونینه. دوی چارچوبه دوی شاهدین جنایتان لدادگاه گل آ 6 مهان دوام بکه بین گهدار کرن. رونشتن داوی و سه گلان روژا آزادی چاپمنی بیدیدن. جه 1992 و لسرانسری جهانی بهتری 1400 روزنامه‌وان هاتنه کشتن. جه اندام روزنامه‌گرین سینورنناس یا لمکسیکای بالبینا فلورس لسر مجاری آخوی او گوت بهتری جستادی نوت ایوان دوزان لسر وی راستی نکو سوجدار وی جه به جزابونی برون. فلورس آنی زمان کو اگر سمبولیک بجی گوشرک جوان درکه و پیشبری دادگاه گل الله هیجی گلکی گرینگه. ده انجام زختین پاریزوان مافی مروان ده کنگره مکسیکای 2012 ده قانون کو پاراستنا روزنامه‌گر و چالاکوان ده مترسیه ده درخست. جوی دمیوه لگوری آگاهی کوژ عالی اوفیسا مکسیکیا روزنامه‌گرین سینورنناس و هاتیه داین 1500 مکسیکی کو 500 جوان روزنامه‌وانن جوی قانون سود برگرتنه. ج 2018 و 43 روزنامه‌وان و 68 اکتیویست هاتن کشتن. ریخستنا روزنامه‌گرین سینورنناس هوی دیکه کو اف پروژه کوی جنایتین روزنامه‌گران ببر روژه والله زختین سیاسی زیادتر بکه او گوت اف مجار نه دناوا پیشین سیاسی دیه و دوزن لسریلانکا و سوریه یا کشتنا روزنامه‌وانان ور نقاش کرن. لباجاری لاگوسی نیجریای آواهیه که 20 قات هلوشیا او به اردیره بو یک ده انجام ده هریکین 5 کس مرن او خباتین رزگار کردن کسین بن کاولان منجی دوام دیگه یا مترسدار او کو ده دما هلوشینا آواهیه ده چند کس حبو نایزانین. دوه آواهیه که 20 قات لطاقه اکوی یا باجاری لاگوسی هلوشیا نایزانین بیکا ده دما هلوشینا آواهیه ده چند کس هبون. جبرویه که خباتین کو دوه دست پیکری حتی ایرو ساعتین صبح جی دومانتن. سازیا روشا لزگین یا حریما لاگوسی ده داخلانیا لسر رو پلاخویا فیسبوک در راگاند کو 5 کسان جیانا خوش دزدانه لی درباری برینداران ده جی تداخلانی نهات داین. سروکی بیرویا نیجریای اولو اپاتا کو لدردور دجی دیار کر کو آواهیا هلیوشایی هینا دروشا دسپیکا چیکرنی ده بو. دما کو دو خودی پروژه‌ای به کسین دخواستن جا آپارتمانه که دایره که بگیرن ره هفدتنک بیگ دا آنی آواهی هلوشیا ده خباتین رزگار کرنی ده حتی نها 3 کس هاتن رزگار کرن. تیکلداری صدما هلوشینا آواهی جی
lêpirsîn hatiye destpêkirin. Berê hêjem li vir digihêjin dawiya bultena xwe ya cihanî û dibêjin heta sibe carekê din werin pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad baxtewar.